Biyag Ti Tao. Episode 269 ti Biag ti Tao ting kami patangatang ita ngam sakbay na kablawan ti pa ni Roberto Corpus ita Italy, Rinaldo Manipon, ni Leonora Bautista, Jasmine Rivera, kan Imelda Velasquez, kan Florenda Kimpaoy. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ro dandangan ti episode 269. Dito yung drama tayo. Biyag Ti Tao. Nestor, anak ko, papanam. Agsara kami tinubiak nanang. Anya, ay ka ipasyar mo diti balay Tapno makita kan maamamok mo. Sige nanang. Awis at kung agpasyar dito'y balay. Agyaman ak pinatgam ti awis ko, Jonaline. Mabalin ka di matapaayan ka, kat ay-ayatan ka. Uray ka sa no ti kinabisi. Mairi medyo klat ti makisinarakan ka, Nestor. Agyaman ak, Jonaline. Kalpasan ti pananganta di ti restaurant. Sa dino pa nga ti papananta. Ipasyar ka di balay. Yamamu ka kadagi ti dadakkel ko. Talaga, honey? Wen, kasta ti kinapudnokin ka. Tikayat ko. Mamamuda kan ti pamilyak. Yamamu ka pa kadagi ti gagayam kan katrabahwak. Agyaman na. Talaga nga iparparik nam ti kinapudnom kanya, honey. Amo matno ka sano ti kinapatag mo iti biyag ko. Wan, amok dayta. Iso nga agyaman na, honey. Nanang, kaduak tinubiak. Ni Jonaline. Honey, ni nanang ko. Naimbag nga orasyo, nana. Kastamot kan kabalasang ko. Mala, sumrak kayo. Agtugaw ka, balasang ko. Ay saan lagayam nga iti ladawan napintas ka. Nakarkaro pa'y gayam iti personal. Ha? Agyaman ak, nana. Ay, kanayon na kangamin nga istoryaan ti anak ko kada kami. Kanayon na nga ipakita ti ladawan mo kada kami. Kasta ka di, nana. Nawun. Sige, panawan kayo biig. Tay nak ituloy tagluto. Tamangan tay ton inton madamdama. Pasensyam to'y balay mi honey. Saan kami nga minabaknang? Ay na, saan aday ta tinapatag kanya? Si kakit di mo. Di ka babain ha. Ket, sapel ako ma. Tay bilang mumutang kaspod no adadakkel mo dananang. Kentatang ko. Isi kagayam ti kanayon nga istorya ti anak mi kada ka may balasang ka. Imbag man ta nakapasyar ka dito inanumu a lugar may balasang ka. Pasensyam la to'y balay min Awan problema iti dayta, tata. Lakay, umay kayon. Tanakaluto akon. Mangan tayon. Ay, agay ayaban ni Nana Makandra. Intay mga nain. Umay kan balasang ka. Sige lang, tata. Madamdama akton. Anya, ay umay kakidin. Agigiddan tayon amangan balasang ka. Maudi akton, tata. Uray umuna kayon amangan. Wan na saan, yalaan naklaangan ti anak yu iti kanak dito'y papag. Tanadaga ang ijay unang. Ay sige nga raud. Sikati makaamaw balasang ka. Anak ka. Payakas da Genubiam. Kasla na singput mo't. Payakas la di na kaya ti makisango kada tayo amangan. Nadagaan ka nung amin iti unang tatang. Saan arason dayta? Uray ka sa no ti kinapulot ti panawain. No talaga nga da respeto na kadatayaw. Makisango kumaa. Ken, apay akas la mapilpilitan makisarsarita kada kami. Anak ko. No saan mi apagtagaryan? Saan matan nga agsasao? Kinatao na siguro ti kas dyan nanang. Naulimat. Sa bagay, adamot kit di kakasta at tao. Saan mo't kit di nga agpapada ti ugali ti tao Ay anak. Ay kita'y di kag dardarasudaws. Paliiwa man na yung pagtiugali ti nubya.
Saan ko apadpadak sin tinubyam? Ang no siya kamay sa. Amok ti agbasa ititigtignay ti may sa atao. Ay, uray siya, anak ko. Agpada kami iti amam iti kapaliiwan. Isu nga agpaliiw kapay nga umuna, sa kanto ag desisyon ang mga sawa. Adak manan, honey. Nasaya atay may kahani. Aday bagakan ka. Anya day ta? Sumra ka pa'y Anya ti ko na mga ibagam. Pasensya kan no siya kon ti mangisingasing iti daytoy. Apay nagkasaratan, tapno yawid na kun. Ako di ta pa'y makapagkasar Ngamin awan pa'y ornong ko. Ada pa'y ngawin pa'y bayadak ng utang mi kadagiti dadakkel ko. Di agdin natalatan. Yawid na kun iti balayo. Tapumanaw akong dito'y boarding house ko. Ha? Awan nga tati maibaga dagiti dadakkel mo? Nuag din natan adita pa'y nagkasar? Awan pa kibiyangan da kanya. Biyag ko daytoy. Ha? Kun may saan damot amaamuan. Taadayo ti lugar mi ditoy. Maano sa mga rodyag na di balay mi? Basit lang ti balay mi. Kan sana napintas. Sana problema dayta, honey. Sige. Yawid kay di balay mi, honey. Nestor, anak, di kay pa'y mat nagkasar ka ni Jonalyn. Ngam apay ngay nga agden na kayon. Sumarunon ton ati kasar. Apa man na makaurnong ak nanang. Kait, kayat nangarod ti agnaud dito'y balay. Wala nang. Sana balay, tamin nalamot nga agawid manipod trabaho. Ay, no mabalain. Jack ko makayat nga agden na kayon. Tadi kay pa'y nagkasar. Nasaysaya at matla ko ma, no agkasar kayo pa'y nga umuna. Sa kayon to agden na. Pasensya kayo na, nanang. No, Jack, mapatganday takid daw yo. Awan pa'y ngamin urnong ko. Sana balay, tayo ton makaurnong agkasar kami ton. Anyat lot-lotuin nyo, nanang. Dinengdeng balasang ko. Nateng manin. Makauma. Ha? Adamat prito alamas no kayat mo. Karni kumaa. Ay, pasensya kan balasang ko. Tawan karne, anagatang ko. Sige nga rod tagrubatang. Papanamngay. Inak mangan ijay ili. Karni ti kayat ko asidaan. Saan anateng kas kadalamas. Makauma. Ha? Honey, pasensya mo lang kumantimasida dito'y balay, wen? Ha? Apay, nagpulong ni nanang mo kan ka? Ha? Jaklain pagarup a pulongera gayam tinam. Mamas boy ka gayam. Tapatyam amin nga ipulong tinam kan ka. Pangasin tadi kag sawiti kasta. Jack kayat nga adda diyo pag kinawatan kadagiti dadakkel ko, honey. Siguro, nukas jay amapan ijay istoryaan naktiin naman niya. Sana kasta ni nanang. Anya saan? Di mo isakit jay inam. Agparparik na kanyak. Ichis-chismis na. Ibagbaga na siguro kadagiti tattao asadutak. Aday talamat maturog tar aramidak. Sana puno na ita. Nalaingkit di asumauti inam. Ket di namit nga rod makita ti bagina. Saan nagdigdigos abakat nakangangdod. Ne, saan kumamot kasta ti panagsasom iti inak No kasta kamit laang. Nasaysaya at la pumanawakon. Mamas boy kagayam. Anya ka kadi. Saan ka di kasta? Ay, ayatin ka. Di na ko mapanawan. Basta agawidak ijay lugar mi. Sumurot ang karod. Makamu ka. Sumurot ka no kayat mo. Basta pumanawakon dito'y balayo. Panagkunak. Nasaysaya at no saan kayo pa'y ngagkasar itinubyam, anak ko. Sinaam sa laengan. Sana nang. Ay, ayatak tinobyak. Nga uray bastusen na kamin, adadakkel mo. Agbaliw to siguro ni Jonalyn. Ay, jakla amon. Agasem dayta. No di na magustuhan ti sidaan. Agdabog-dabog. Kat saan lang aruden nga agtrab-trabaho dito'y balay. Ultimo aginaw,
Di na pa'y maaramid. Pasensya kayo na, nanang. Ay, Jack, amo ti sawag. No nakasarsara kami ti dayja babae Nagalas mo't gayam ti ugali na. Sige, tagrubot kami, nanang. Ay, talaga ka di asumurot ka, ijay lugar da. Oo, nanang. Tapno amok mo dagiti dadakkel na. Agsubli kami, kalpasan tayo sumagmamanungal daw. Sabali man alalaki tinsangpot mo si ka Jonaline. Ay na, agsao kayo manen ako na, kasangsangpot ti tao. Kasta ti bagbagayo. Ala, sumra ka na ni. Naimbag nga orasyon, nana. Agmano at. Ala, sumra kayo. Tanay, jakpay nadigos dagiti anak mo. Ala, mabitla ang tadigos sa kida, tanay. Agat lingat da. Asi kasumpay lang ti nga ilim, tabisi Jonalyn, ada anak mo? Wan, talo dagiti anak ko. Ngam irresponsable ti amada. Nabayagan apim manaw, tagda sa bali a pamilyana. Anya? Apay, naupay kan kanya, gapoy tinaamuan. Wah, mas dawak lang amin. Tapay adi mo yung bagbaga kanyak ti may papaniti dayta. Tikadat anak mo. Kat, naupay kan kanya, awanin ti panagayat mo kanya. Inayat kay tinapod na, Jonalyn. Uray niya pa tinaglablabasam. Kan uray nagilimod ka kanyak. Ay ayatan ka lata. Awan tinagbaliw. Nasayaat mo't no kasta. Kasta ha, ilaban na. Kasta ti kayat ko iti may sa lalaki. Ayatan na ti partner na. Nga uray anya ti kinatao na. Pasensya kan iti jar ko itay barok ngam basurunak ngamin iti anak ko. Tabaybay anan dagiti anak na. Ken pasensya kan tati amok barumbado ka akas ka dagiti lalaki ngayon sangsangput na dito'y balay. Ti amok kat pagayayam amlaeng ti anak ko. Inayat ko iti husto ti anak yun, nana. Ay kat pagyamanak abarok no damang seryoso ken kuana. Bareng agtalnan. Anusam ti ugali ti anak ko, barok. At dasadsadot na, ken suplada no daduma. Mawatak, nanang. Inayat ko amin nga ugali ti anak yun. Nasayaat man, wano saan. Hello, nanang. Nestor, anak ko, kaano nga agawid kayo? Masakit mo't ni tatang yo. Anya? Ay agawid ka kuma, tainta ipa-check up. Nagngato nga mitigurigor na. Sige nga ron, nanang. Tagawid kami itamat lang. Agawid tayo di lugar mi, Jonalyn. No kayat mo, ikuyog tanda kita Awan ti agawid. Anya? Ngam kasanon ti trabaho. Ken imawag ni nanang, tamasakit ka nun ni tatang. Sumapol kan iti pagtrabahoam dito lugar mi. Basta di kan pumanaw dito'y. Anya? Sayang ti trabaho ka di lugar mi. Apay, kailiw mo jay lawat nga inam. Ala, agawid ka nga rudan. Takderam ti kinamamasboy mo. Anya ka kadi? Agawid ka no agawid ka. Ha, sinaan ka matan no ipilit mo ti kayat mo. Anya? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngem no day tati agbalin alaped. Tapno jak makita dagiti dadakkel ko. Lading itak. Ngem nasaysayat lang ay sakripisyo kung ti panagayat ko kan ka. Oh, makitam? Diri mo arti kinapud no? Asaan nak nga ayatan? Ulitak. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Tasaan la asi kati inayat ko. Uray dagiti anak mo. Ngem jak mo't kayat amaya dayo dagiti dadakkel ko kanyak. Iso lading itak. Sakit man. Ngem pilitak nga klunan ti amin. Ay ayatan ka. Ngem di nak ay ayatan. Ngamin, di nak maawatan. Anya? Sinayang mo jay nobyo manak ko. Man-manu tikas kan kwa na. Nakasingsingput abaro. Pagan ano kumati mamas boy ngay? Imawag la jay inana? Natarantamot din anagawin? Ha? Pagan ano kumatikas kan kwa na? Di kan makasapol itikas kan kwa na kasingput anak ko.
Di kay ka di madanagan, ta makasapulak to iti agbalin nga ama dagiti anak ko. Ket baybayan nyo, tatay bak nang tipilyak, tapno adamang suporta kadagiti apo ko yo. Ay na, anak ko. Pakaragsakan mi kan itatang mo ti panangisi namon iti day a babae. Agasem day ta. Inlimod na pa'y gayam ti kaadat anak na. Sana problema ti kadat anak na, nanang. Tamaawat ko dagiti anak na. Ngam ti jak maawat. Ket ti panagsasauna iti madi kontra kada kayo. Di kay kabuelan nga isukat ken itatang iti ure asino, nanang. Anak ko. Ipatpatag kayo dadakkel ko. Iso ada kayo ti pilyak. Ay, agyaman anak ko. Ay, nakasingsingpet ka nga anak. Husto lang ti pangedeng mo. Ay, managim bubukod jay nagbalin anubyam. Ngamen, tila bagbagi na ti pampanunutin na. Tati agayan ayat, give and take dayta. Aginawat da, agtinulong, kan agsinuportada iti amin a plano da. Agam day, sabali ti prinsipyo jay ex mo. Nasingpet ka, anak ko. Iso asaan a maibagay ken ka dayjay a babae. Marmarga ay gaya man to'y balayo, sweetheart. Wan nga rod, sweetheart. Awan mat ngamin pagpatarimaan mi. Awan kwarta mi. Iti hagdanak. Tag naid kanton iti napintas sa balay ko iti kabitan na panawan. Ikasar na kon? Wala! Iso ayawid kayo di balay ko. Ngam, sigalati umay jay ha. Ibatim, dagiti anak mo dito'y balayo. Auntie, kumusta gayam ni Insan Jonalyn? Saan samot na nagaw-awid dito balayo? Manipod na kaya asawa. Ay, wan nga rood. Di mat makalagipon nga agawid. Apay, di na nga takailiw dagiti anak na? Ay, tsaka mo ah. Awan mat ngamin pang kontak ko kuan tawan cellphone kaw. Awan pa'y maigatangan iti kasapulan dagiti anak na. Ay na, kaasi kayo mat auntie. Kan dagiti apo ko yo. Adoy, auntie. Alaan nyo daytoy, taigatang nyo iti kasapulan, dagiti apo ko yo. Ay naagyaman akan. Idaw-dawat ko asapay ko ma. Tamakalagip tumat laeng ti anak ko. Kat umay nasarungkaran dagiti anak na. Agyaman na tanagawid ka, Junalyn. Ngam, apaya kasta tirupam. Nagaduti ka muul mo. Kan nagkutong kauna yan. Malaala, sumrag ka anak ko. Kinabil nakmanin ti asawak, nanang. Anya, kanayon nakakabilan ti asawak. Kan tinagabo nak iti husto iti balay na. Sa dista da dya tao, nanang. Anya, agbabawi ang anak kay asawa kan ko, nanang. Diyakon kaya tagsubli ijay. Sina akong dayjay a lalaki. Hello, Nestor. Kumusta kan? Kastoy, nasayat man. Madamati sa gana dito'y balay para yung bigat. Sika ngay, kumusta ka matan? Nakalagip ka man ngay mawag. Kumusta? Kastoy. Apay, anya ti okasyon di tabalay yun, Nestor. Kasara kong Junalyn. Maawis kayo Umay kayo iti asawam. No, kasta. Mga sawa kan? Wen, Junalyn. Ay kwa, lobat gayaman. Ag-charge sakbiit. Sige, Nestor. Bye. Mga sawa gayaman. Ay na, maragsakan kami iti amam para ken ka, anak ko. Kamaudyanan na,
nakasara ka matlaangan iti babae at talaga aparakan ka. Kat nakasingsingpot pa'y, maibagay launay kan ka, anak ko. Agam anak nanang. Tiamok nga rod kat ko nagayat pay. Angam kilat mo tadimtang tinubyak iti biyag ko. Kat ita, ikasar kong tiagbalin ang manugang niyo, nanang. Agabrod ka ko naman ako. Wana nang, katkas iti sigod, da kayo pala ti pangital ka kadagiti anak ko. Ala ikararag ta asa anak nga agsaksakit, tapno maasikasok pa'y dagiti anak mo. Agyaman ako na iti kinasingpot yung ina, nana. Papawanin da ko ma, no nagbalinak asukir kada kayo. Ikarit nga ramitek ti amin nakabailak. Tapno masulnitak ti ado nagkurangak kada kayo. Tulungan kayo ito, nanang. Ala, di na kun panunutan anak ko. Dagitikit di anak mo ti panunutam. Agsingsingpot ka iti yadayom para kadagiti anak mo. Wen, nanang, katagyaman ako na iti Diyos. Tainik kan nakpay iti gundaway kong agbalbaliw. Di kagdarasudos nga garamid iti may kaniwas, tapno di mon to depdepaan ti babawim, iti masungad nga alaldaw. Ala gagayam di tan tinagibusan ti sabali man na napagadalan nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo amin.